찼으면 곱진 말과 진흙게 곱신 보다 곱신 것은 사사라 고른 바와 기체 보이나샤 이래래 고른 바와 기체 다 다른 거. 자, 박신 사이 돈이 슈기 의식 슈기네. 자, 아까 또 내는데 돈이 가 슈기 돌가 이렇게 있으면 짜이 곡들 때. 자, 유에노. 자신이 유에노 곡들 때. 생각 때도 유데. 오, 그랬다. 그리고 고운 장한 그때 오때 잤을 때 둘도 진짜하면 짜요. 공군 실기 잤으면 자, 따라. 자. 요가래요. 자, 공군씨 이렇게 잤으면 잤으면 어쨌든 자, 잤어. 자, 하나는 요리 들어가니. 왜 맞든 들어가니 팀에 곱지 말고 진흙게 곱신 뭐다. 자, 따라치. 할 때. 자, 그때 선수잖아. 곱신 것은 자사가 고른 바와 기체 보이나샤 이래래 고른 바와 기체 따라치. 자, 학생은 이래서 어떤 봐. 복도 때 나좀 넣었지 팀에 보이나샤 이래래 고른 바와 기체. 자, 그럼 또니가 우리 박신. 내가 뭐를 그랬어. 자, 또니가 우리 박신. 자, 돈이하고 공은 차가 몽크때 공군 신기 잤으면 곱진 말과 진흙게 곱신 뭐다. 자, 할때 선수는 박신 넣을지. 공군 차가 몽크때 아까라래 다시 아까리쇼. 자, 내는 불러라 도와서는 시네 선수네. 공군 차가 몽크때 자, 또 다른 불러와 이 공군 차가 몽크때 자, 선수는 하이권 공군 신기 찼으면 자, 또 다른 자, 모르게 됐어. 공군 차가 몽크때 공군 신기 찼으면 자, 또 다른 불러와 이 공군 차가 몽크때 공군 신기 찼으면 자, 그대로 기디쇼 잠깐. 자, 또 다른 공군 차가 몽크때 공군 차가 몽크때 공군 신기 찼으면 자, 선설에 곱진 말과 진흙게 자, 또 다른 곱진 말과 진흙게 곱신 부다 자, 또 무대로 그랬습니다. 그 박시랑 다 넣어주셔. 공군 차가 몽크때 공군 신기 찼으면 곱진 말과 진흙게 자, 이 선수는 곱진 말과 진흙게 또 다른 기침 곱진 말과 진흙게 자, 따라하면 곱신 부다 자, 또 다른 공군 차가 자, 그대로 박수 잡수. 자, 박수 쫙 가있고 어디 짜요. 자, 또 다른 공군 차가 몽크때 공군 신기 찼으면 곱진 말과 진흙게 곱신 부다 자, 또 어디쇼. 그대로 아하 자, 또 다른 자, 너는 거기 할 때 공군 차가 몽크때 공군 신기 찼으면 곱진 말과 진흙게
곱씹보다. 자, 또지. 자, 삼선은. 자, 또지 보라. 이 공자가 오는데 공심이 잤으면 곱지마가 짚는 게 곱씹보다. 자, 참가 또들 어떤 fen 또스포엘. 자, 또들 안치미 센 또치웬, 아노친 센 또치웬. 자, 또들 공자가 공주게 공무심이 찼으면 곱지마가 짚는 게 곱씹보다. 자, 곱씹보슨 사사다. 구름바와 기트게 구이나샤 이래래 구름바와 기트게. 자, 어떤 이거는 소리. 자, 하셔야 자, 돌아와. 이 공무자가 공주게 공무심이 찼으면 곱지마가 짚는 게 곱씹보다. 자, 서스처럼 곱씹보슨 사사라. 자, 서스처럼 곱씹보슨 사사라. 오, 좋지? 자, 보여주세요. 공자가 공주게 공무심이 찼으면 곱지마가 짚는 게 곱씹보다. 곱씹보슨 사사라. 구름바와 기대 구이나샤 이래래 구름바와 기대. 자, 딱 흑진 줘야 돼. 곱씹보슨 사사라. 구름바와 기대 구이나샤 이래래 구름바와 기대. 자, 그래서 도가 다른 무대를 갖다 뒀나. 자, 보자. 눈이 들어가는 웃길 때, 눈이 나가 수요에는 곱심이, 눈이 들어가는 티는, 자, 나는 못도 없었어. 자, 애는 약속 없을 때 약속. 자, 복심이 한 정도씩 복도 때 생각하는 짜요. 자, 이제 정리적인 이제 된다. 자, 막신호를 인적이 매력 잡습니다. 자, 복심한테 붙습니다. 잘못 참하고 와요. 자, 붙들은 하셔도 적설해. 자, 붙 하시. 상처 싸가야 돼요. 자, 목
ичдийг олцохоор тоглоом тоглоё заяа. Хөгжмийн ая явсан багш нь тоглоомынхаа дүрмийг танилцуулъя. За өнөөдөр сард ингээ тойг болоод авсаа. Хөгжмийн ая, дууны ая явал бүгдүүдээ дууны аянд яг бүгдээр бүжиглэн. За дууны аянд бүгдээр бүжиглээ. Хөгжмийн ая зогсонгоо наша хой багшгаа хараа. Наша хой багшгаа хараа. За багш нь дахиад тайлбарлая. За бүгд хөгжмийн зэмсгийн зургуудыг тавьсан байна тийм ээ. За хөгжмийн ая явангууд яг бүжиглэн бүгдээрээ заяа. Хөгжмийн ая зогсонгоо зургаа хараад яг хөгжмийн зэмсгийн зургийн хажууд очиад зогсно. Очирсан хүүхэд тоглоомноос хасагдсан заяа. За бүгдээрээ чөлөөтэй бүжиглэн шүү. За. Энийг хасан хүмүүс яг энэ нэрээ зогсоно тийм ээ. Багш нь бүгд ярьж байгаа. За одоо дахиад нэг тоглочих. За хасан хөгжмийн ая яваарай. За дундаа ороо. За бүжиглээ. За багш нь яагаад та настай бол татсан бэ? За хоцсон
За хашаа. За энэ тоглоомын дараа хаана багштайгаа бүгдээрээ англиар тоглоороо заа юу. За энэ оюун сум жаргалтай. Маш анхааралтай хараад тоглосон байх шүү заа юу. За бүгдээ дараагийн хичээл үргэлжлүүлээ сайн хашаа. За дуугаа татчих наашаа. За башраа харцсан. Наашаа. Тэгээд зогсоод байна. Согоны башраа хараад гоё дуунаа. За Баквардын хуржим цасаа ороорой. За хэдэн өгдөө. Баквардын хуржим цасаа ороорой. За сонсоо. Mong, saya mau